Bonani balandeli bephephandaba likaZulu. Mina igama nguPrince Usivalo uMahlangu unzuza kaNanasi umheji thina omasingilile omagodo ngabakalotshani. Namhla sizoxoxa ngokudla kwesintu. Namhla sizoxoxa ngokudla esikubiza ukuthi ngumcaba. Umcaba lolu luhayezi oluphothuliweyo sesivuva ngamasi. Mase sivuva ngamasi sikubiza ukuthi ngamasi omcaba. Umcaba udla okumnandi, umcaba ukudla okwakha umzimba. Namhla sizaxoxa uma ufuna ukupheka umcaba ungasebenzisa iphindlela lezinto ezifunakalayo ukuze upheke lo mcaba. Nxa sikhayele umcaba, oqala sikhayele indaba yamabele. Njengoba sasithanda lamanje lokho sithanda ukulima amabele njengamandebele. Amabele kuyikudla okuqhakathekileyo. Sikhayele indaba yokuthi amabele ayakhula loba izulu lilutshwane. Njalo ukuze kutholakale impuphu kudala amabele ebegigwa. Ngingezelele njalo amabele ayapheka utshwala esikubiza ngokuthi amasese, ezansi bathi umqombothi. Njalo amabele ayapheka ilambazi abakubiza ngesikhiwa ukuthi porridge. Njalo amabele ayapheka isitshwala, amabele ayapheka amahewu. Emasimini nxa sikhangela amabele ayalinywa, avunwe, abhulwe sesiwathela eziphaleni. Ukuhlela namhla sizakhuluma ngokuphothula uhayezi. Uhayezi ngamabele aphekwe avuthwa. Okudingekayo uma upheka umcaba, sizadinga amabele abhuliweyo, njalo ngitshilo uzawapheka avuthwe. Uhayezi nxa sikhayele uhayezi ngithi ngikhulume ngohayezi. Uhayezi kudala wokudliwa njengomphawo. Nxa sikhayele uhayezi singathi yi-rice yethu yesintu. Namhla engikuthanda ukuyenza mina nxa ngikhayele uhayezi ukungezelela uhayezi ngipheke ufaka even inyama yenkomo, ungapheka inyama yembuzi, inyama yenkukhu, inyama yengulube. Kudala nxa umuntu ehamba elomango omude ebezithwalela amanzi elohayezi ebesenatha ngemva kokudla uhayezi. Njalo siqhubeke phambili kuzadingakala njalo imbokodo yokuchola iqhakathekile kakhulu, isithebe loba umganu wokucholela. Njalo uzadinga izankevu zamasi kumbe ihiqa. Nxa sesikhangele indlela yokupheka umcaba, oqala uzapheka amabele aze avuthwe. Ubona ngokucacadeka kwabo ukuthi asevuthiwe. Ungathatha ihola elilodwa. Okwesibili uzathatha ilitshe lokucholela lembokodo yakho ngezandla zombili kuqa ngamadolo uqalise ukuchola. Qala ngokuthela uhayezi olutshwane phezukwelitshe lakho ubusuphothula umcaba. Hlanganisa umcaba lamasi uvubele emganwini kumbe ediweni. Njalo ungahlanganisa lehiqa nxa ulalo. Kudala umcaba uphakululwa ngogogo kumo ngokhulu esandleni senxele. Kodwa kunsuku zanamhla usungaphakulula emganwini udle ukholise. Isikhayele umcaba sithi yi-dessert yesintu. Abanye bawafaka ichukela ngokuthanda kwabo. So ungadla umcaba uma uqeda ukudla bathi yi-main meal. Ngithanda ukubonga njalo ukumthunywa. Mawufuna ukuxhumana lami lomsebenzi esiwenzayo singaxhumana njalo ku-internet, umsebenzi ikakhulu ku-YouTube. Umsebenzi uyatholakala ku-YouTube, ungasithayipela uthi Magriza Made Me Cook. Njalo sikhona ku-Facebook, sikhona ku-Instagram, sikhona ku-Twitter. Ku-Facebook Magriza Made Me Cook, ku-Twitter Magriza MC, Magriza MC. Njalo ku-Instagram Magriza Made Me Cook. Ngiyabonga kakhulu lapho esikhuluma kakhulu ngokudla kwesintu, uqhatha ukudla kwesintu lokuthi ukudla kwesintu kuyakha umzimba. Ukudla kwesintu kumnandi, ukudla kwesintu kumnandi, siyakuthanda ukudla kwesintu. Ngiyabonga kakhulu.